Reka tugusuhuze tunage ikaze wowe ukunda umurongo wa HD Global Media kandi nawe ukunda amakuru abagezweho haba mu Rwanda ndetse no hirya no hino ku isi, tukubwire ko uyu ari umurongo wa HD Global Media nawe ugiye kumvira ibigezweho kuri uyu wa none. Reka rero kandi dukomeze kukwifuriza weekend nziza aho uherereye hose, maze ngiye mugiye kubana muri aya makuru. Nitwa Dani Hambo, reka nze dutangire mu buryo burambuye. HD Global Media. Tubabwire ko Perezida Kagame yagiranye ibiganiro na Jack Ma washinze Alibaba Group hamwe na Jerry Yang uri mu bashinze aho bagirana ibiganiro byagarutse ku bufatanye mu guteza imbere ibijyanye no kwihangira imirimo no guhanga ibishya. Jack Ma na Jerry Yang bari mu Rwanda aho bitabiriye umuhango wo gutanga ibihembo mu irushanwa ry'abarwemezamirimo bafite imishinga myiza muri Afurika, Africa's Business Heroes. Riri kuba ku nshuro ya 7 ryitabiriwe n'abarwemezamirimo bafite ibikorwa bitanga icyizere, aho 10 ba mbere bagabana inkunga ya miliyoni 1.5 z'amadolari. Uyu mwaka abarenga ibihumbi 32 nibo biyandikishije kugira ngo bahatane muri ABH. N'ubwa mbere habayeho ubwitabire bugeze kuri uyu mubare kuva irushanwa ryabaho. Imishinga 3 ya mbere ni Abraham Mubitia ni muri Kenya, Uza Point Technology ni umushinga washyizeho ikoranabuhanga ryifitemo na AI rifasha abafite ubucuruzi buto n'ubucuruzi kugenzura no kubika amakuru ku mikoreshereze y'imari n'ibicuruzwa ugakuraho ibyo kwandika mu bitabo. Adrian Kluger ni muri South Africa, afite umushinga yise Novotech n'umushinga wakoze ikoranabuhanga rifasha mu gukora ubushakashatsi ku bijyanye n'ubuvuzi. Iri koranabuhanga rikusanya amakuru yose yakozwe ku bushakashatsi bujyanye n'ubuzima ku isi, cyane cyane bwakorewe muri Afurika, rigafasha n'abakora ubushakashatsi kubona amakuru atuma ubushakashatsi bwabo buba bwemewe ku rwego mpuzamahanga. Hakaza kandi Diana Olembo niwe n'umunyatanzania, afite umushinga witwa Novofeed, ni umuhanga akaba afite umushinga ukora ibiryo by'amafi n'ifumbire y'imborera mu myanda ikomoka ku biribwa. Afite uruganda ruto rukora ibyo biryo by'amafi ndetse n'ifumbire, ibyatumye urubyiruko 22 babona imirimo. 10 bageze mu cyiciro cya nyuma bahawe ibihembo birimo ikiruta ibindi cy'amadolari ibihumbi 300, ubwo ni miliyoni 437 z'amafaranga y'u Rwanda. Uwa kabiri ahabwa amadolari ibihumbi 250 by'idolari, ubwo ni miliyoni 364 z'amafaranga y'u Rwanda. Naho wa gatatu abona we amadolari ibihumbi 150 akaba miliyoni 218 z'amafaranga y'u Rwanda, n'amadolari ibihumbi 100 ahwana na miliyoni 146 z'amafaranga y'u Rwanda azahabwa buri wese muri bano 7 basigaye. Kandi mu makuru avugwa mu karere tubabwire ko ihuriro FCM23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryatangaje ko indege z'intambara na drone ziri guturuka mu Burundi zagabye ibindi bitero ku banyamurenge batuye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Umuvugizi wa FCM23 Lawrence Kanyuka yatangaje ko ibi bitero byagabwe mu rukerera rwo kuri uyu wa 13 kuboza 25 kandi ko ingabo z'u Burundi zabigize mu ruhare rutaziguye. Kanyuka yavuze ko izi ndege za Suko 25 kajugujugu z'intambara na drone z'igisirikare biyoborerwa ku butaka bw'u Burundi zagabye buhumyi ibitero mu midugudu ituwe cyane n'abanyamurenge ya Mikenke na Rwitsankunku, hirengagijwe bikomeye amahame shingiro y'itegeko mpuzamahanga ry'ubutabazi. FCM23 yatangaje ko ibi bitero byari bigambiriye abasivile, byapfiriyemo abarimo abagore n'abana, kandi ko bigize ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasira inyoko muntu. Mu gitondo cyo kwa 12 kuboza 25 indege y'intambara ya Suko 25 nabwo yagabye igitero ku nkambi y'impunzi z'abanyamurenge iri mu gace ka Mikenge. Umunyapolitike Moise Rugabo yatangaje ko ibitero by'ingabo za Kongo n'iz'u Burundi ku basivile biri guterwa nuko zikomeje gutsindwa ku rugamba, kuko mu byumweru 2 bishize zambuwe ibice byinshi biri mu kibaya cya Rusizi.
naho kandi tugenda tugana no ku musozo tubabwire ko umwami w'Ubwongereza Charles wa gatatu yavuze ku burwayi bwe bwa kanseri ko kubera kwivuza kare no gukurikiza inama za muganga ubagiye kugabanyirizwa imiti. Mu mashusho yashyizwe hanze n'ingoro y'ubwami bw'Ubwongereza, Charles wa gatatu yasobanuye ko yamenye ko arwaye kanseri muri 2024 ndetse kuva icyo gihe yahise atangira kwivuza. Akomeza avuga ko ibi bigaragaza intambwe imaze guterwa mu kuvura kanseri, ngo ubu n'ubuhamya yizeye ko bushobora gutera imbaraga abandi bantu bashobora kurwara iyi ndwara mu buzima. Mu butumwa bwe, Charles wa gatatu yagaragaje ko atewe impungenge n'abantu batinya kwisuzumisha hakiri kare kandi bitanga icyizere cyo gukira igihe uburwayi bugaragaye kare. Yagaragaje ko abagera kuri miliyoni 9 bahagaritse kwisuzumisha kandi ari ikibazo gikomeye kuko byongerera ibyago byo kurembeshwa n'uburwayi. Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Keir Starmer mu butumwa yacishije ku rubuga rwe rwa X yagaragaje ko yishimiye ko umwami ari kumererwa neza. Imibare igaragaza ko mu Bwongereza barenga miliyoni 3 barwaye kanseri mu gihe nibura buri mwaka hagaragara abarwayi 400,000. Reka mbere yuko dusoza amakuru tumaze tugaruke ku byaranze iyi tariki turiho kuwa none mu mateka mu myaka igiye itandukanye. Turi tariki ya 13 Ukuboza, ni umunsi wa 347 mu minsi igize umwaka. Hasigaye iminsi 18 gusa ngo uyu mwaka wa 2025 ugere ku musozo. Dore bimwe mu byaranze uyu munsi mu mateka. Mu 1642 Abel Jansson Tasman yageze muri Nouvelle-Zélande. Naho kandi mu 1941 mu ntambara ya kabiri y'isi yose, Hongria na Romania byatangaje ko bigiye kugaba ibitero kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu 1943 mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi yose habaye ubwicanyi bwiswe Kalivarata bwakozwe n'ingabo z'Abadage bubera mu gihugu cyazo. Mu 1949 kandi uwitwa Kenneth yafashe umwanzuro wo kwimurira umurwa mukuru wa Israel muri Yerusalemu. Twerekeze mu 1960 aha Musenyeri Mukalios yabaye perezida wa mbere wayoboye Cyprus. Naho kandi mu 1960 uyu mwaka n'ubundi Haile Selassie wabaye umwami w'abami wa Ethiopia yakoreye uruzinduko rw'akazi muri Brazil, rwabaye intandaro y'ihirikwa ry'ubutegetsi bwe kuko umwe mu bari bashinzwe kurinda umutekano we yahise afata ubutegetsi yimika witwa Asif Hussein wahise aba umwami w'abami. Twerekeze kandi mu 1974 aha Malta yabaye repubulika iri mu muryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza uzwi nka Commonwealth. Mu 1981 General Wojciech Zelensky yatangaje itegeko ryiswe Martial Law muri Pologne hagamijwe kurwanya imikorere ya gikomunisti yakoreshwaga muri icyo gihe. Naho kandi mu 1988 Yasser Arafat wabaye perezida wa Palestine yatanze ikiganiro mbwirwaruhame mu nama rusange y'umuryango w'abibumbye yabereye mu Busuwisi mu mujyi wa Geneve nyuma yo kukinjiramo mu nama yagombaga kubera New York. Twerekeze 2001 aha ingoro y'inteko ishinga amategeko y'Ubuhinde Sansad yagabwe ibitero by'ibyihebe bihitana abantu 15. 2002 kandi haguwe umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'i Burayi nyuma yo gutangaza ko ibihugu bya Cyprus, Czech Republic, Estonia, Hongria, Latvia, Lithuania, Malta, Pologne, Slovakia na Slovenia bizinjira muri uyu muryango itariki ya 4 Gicurasi 2004. 2003 kandi uwahoze ayobora Iraq Saddam Hussein yaterewe muri yombi hagati y'urugo rwe mu mujyi wa Tikrit. 2004 umunyagitugu wo muri Chile General Augusto Pinochet yatawe muri yombi afatiwe mu rugo rwe. Twerekeze 2011 aha mu mujyi wa Liege mu Bubiligi umwiyahuzi yiturikirije igisasu gihitana abantu 6 abandi 125 barakomereka. 2018 kandi gari ya moshi yari iri kugendera ku muvuduko hejuru yakoze impanuka igeze i Ankara mu murwa mukuru wa Turukiya, abantu 9 basiga ubuzima abandi 84 barakomereka. Usibye ibi hano tubafitiye bamwe mu bavutse kuri uyu wa none. Hagati aho bose muri rusange isabukuru nziza. Njye nitwa Daniambo, iyi ni HD Global Media. Tubabwire ko Rex Ryan umunyamerika utoza umukino w'umupira w'amaguru wa rugby
yavutse itariki y'ukwezi nk'uku mu mwaka w'1962. aha kandi angana n'uwitwa Robbie Ryan nawe yavutse itariki nk'iy'ukwezi nk'uku umwaka umwe neza, akaba umunyamerika ukina rugby. 1989 Catherine Schwarzenegger n'umwanditsi wo muri Amerika niho yavutse, akangana neza cyane n'uwitwa Taylor Swift n'umunyamerika wamenyekanye mu kuririmba, kwandika indirimbo no kuzitunganya ndetse no gukina filime. Usibye aba bavutse kuwa none, twabateguriye n'abandi batabarutse uyu munsi. Aha turababwira Thomas A. Watson, n'umwe mu bakoranye na Alexander Graham Bell wakoze telefone, uyu yitabye Imana mu mwaka w'1934. 2010 kandi Enrique Morente n'umuhanzi w'indirimbo ukomoka muri Espagne nawe yaciye ishene. 2018 Noah Gilligan umunyamakuru ukomoka muri Israel wari wararokotse genocide yakorewe abayahudi mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi, uyu yitabye Imana. Ngayo nguko tunabashimire cyane mwe twabanye, tubabwire ko amakuru ya none tuyasoreje ahangaha. Mwabonye nitwa Dani Hambo, mujye mukomeza kudukunda kandi mukunda ibyo dukora. Ciao ciao, Imana ibayere. HD Global Media.